Makdai Syekh Jalaluddin Asyuyuti, penyusun tafsir Jalalain, Pandrita Maraja ya roh. Kega onrong jonroi peringati wi aja jingenna nabita. Ya roh onrongi naharangan ni pung Allah Ta'ala nandre api gangka maulid tahun depan. Jadi itu memperingati maulidnya Rasul patullah abala nandre api. Jadi luar biasa. Panguluta Ahmad bin Hambal silampak wilwatna nabita nalolongen najai irilalenna wajunna na pancajisimai. Engkana sek diwetu panguluta Ahmad bin Hambal ditunu nyapi liwetunna di tarungku sampai dijujuk yapi pende api coloe teman dua. Padahal tau pinsang ya wetu. Wetu na sadar makutana ni murid na guru dendre pa ijujuk yapi ditunu kina tea malua. Baka ngapi ko dijujuk ki musti pende. Maka de panguluta Ahmad bin Hambal mustahil inandre ka api apa engkas silampak wilwatna suruna Allah Ta'ala rilalenna wajud. Nabi tanti api jadi dena mungkin nandre ka api. Umanya kanukunna nabi tanalolongan. Na piara ni nataro madece ngero kanukue. Na sebaja sangadi kumate ka engkatu kanukunna nabitta kutaharo patamaka ngak rilalen na pawaluku sabab musting kabaraka kor bainena nabitta Sayyidah Khadijah nasena Fatimah pawang yak bamu apa masiri kayak mapau engkatu surbenna tulina pake alanga kasih naku pancaji wi pawaluku padokoku narko mateka magi barakaya di mana nya dena mungkin kilolonga surbenna nabita dena mungkin talolonga kanukunna nabita dena mungkin talolonga wilwana nabita pekko gani pale apo jikiri nabita talolonga to itu baraka. Nah iya tanrana mapojek ko nabita mengikuti Rasulullah semampunya yang pantas diikuti. Pada padanna nabita orangnya pemaaf aja ini to pendendam.